aya awa combattre campagne pour atia yo en conflit na ndeko na yo na voisin na yo. Toza biso yo so ba congolais. Eza boite? Mutu oyo akoya koyebisa bino makambo ya buzoba pona ba intérêt na ye atiki bana na poto ba dotanga ba classe ya kitoko kuna aya ko suka o bana batu musu bakufa bondima yango te. Merci. Toyokani? Oui. Odana commissaire provincial la police. Odana commandant ye wana bomoni ye? Oui. Webi général Pades? Oui. Ye wana soki ba bino bikumbela. Webi commandant de bataillon e fa. Oui. Mutayi sabino biloko buzo bateo Rwandais. Rwandais aza na Rwanda. Oyo aza Congolais. Komoni yao na loboko na yao. Botala. Batu bazokisi eza ba Rwandais. Po bango babunda. Babunda contre ba Rwandais. Baboya makambo ba Rwandais na tangu ya RCD. Boyebi RCD te? Bango kuna epana bango na Uvira na Minembwe. Bango bakenda na Samba. Baboya makambo ya RCD. Babunda contre ba Rwandais. Ce que bato bazabisa bino ke oyo commandant wana za Rwandais te ngana za ndeko na bino. Ngai naza kutu mwana Grand Kasai. Ce que bazabisa bino bondi makaza Rwandais te za Congolais. Ba oyo bozomo na nyonso ce sont des Congolais, vos frères congolais. Ba uti bisika mususu. Ba oyo na ba mususu ba uti na S. Baza bato S. Ngai na passé tana nga mingi na S. Mutu moko tya ko bisanga te ke yoza muluba oza boye na boye. Pona nini epa na biso awa nde bino bana ba police bana koyebisa bino ke o wana za Rwandais oyo wana za boye oyo za na boye. Ba discours wana eza ba discours ya mabe mes frères amis. Amakuru kuri uyu mugoroba, amakuru yihutirwa, amakuru yihuta, amakuru ari kuri ligne de front hariya ku mirongo y'urugamba neza. M23 yaba igiye guhabwa isomo nkuko muri Ruhago tuvuga ngo ikipe yaho isomo rya Ruhago. M23 yaba igiye guhabwa ikigwe kicari kiga mu gihe general kabisa yamaze kuba bamaze kumudeployinga akabaje gukemura ikibazo cya M23 mu mbwirwaruhame yakoresheje abasirikare ubwo yaramaze kuba deployed agiye kuba aza ku mirongo y'urugamba guhashya M23. Ese mama M23 irazibandwa izerekeza hehe? Ariko abazi M23 bakakubwira ko ari intare za Sarambwe, Rio de la Sarambwe. Nguko uko bimeze rero ngiye kukujyana mu burasirazuba bwa Kongo. Imirwano yubuye rwose, imirwano yubuye saa moya n'iminota 15 ubwo bari batangiye kurwana. Wazalendo, FDLR, FARDC, Maimai, Nyatura, Rahia Mutomboki bose batatse M23 ubwo bashakaga kuyikura Mushaki. Isasu ryavugiraga hariya ruguru rwose za Kirochi, dore ko M23 bayatatse baciye impande eshatu, ariko M23 ibabani bamba igumana Mushaki birumvikana. Ariko nanone mbere yuko bataka abo bita aba wigi n'abacancura b'abahibu bari muri centre ya Sake, aho bongeye ingabo nyinshi, ingabo z'abakomando. Mu by'ukuri abakomando batojwe, abakomando bavuga ko batorejwe Kinshasa, bakaba aribo rero bari hariya muri centre ya Sake baje gufatanya n'abahibu birumvikana. Ariko nanone imisozi iri strategique muvandimwe, umenye ko ari imisozi ikomeye cyane, imisozi mibi ku rugamba. Iyo misozi iragatsindwa n'Imana, imisozi iri strategique, dore ko M23 yamaze kuba rwose iri ku misozi iri strategique. Abantu rwose ku munsi w'ejo bagiye baganira bagaragaza ko M23
hariya mu mirongo y'urugamba hose mu duce ikontorora, haba muri Nyiragongo irimo neza cyane. Nyiragongo M23 irayifite 5-5. Masisi M23 naho ubona ko yongeye imbaraga iradeployinga, kuko Masisi wabonaga ko iri kugenda icibwa intege n'ibitero shuma, ibitero bya FARDC. M23 yarabanje igafata Gicanga bikanga, ikagira gute bikanga, iravuga ati reka tubanze dukuremo Mweso, nitumara gukuramo Mweso turaba duciye intege abo bazarendu. Abazarendu rero ubu tuvugana ahantu abazarendo bari ahantu bita Karuba, bakaba ahantu bita Matanda, n'abandi bari hejuru ya kuri antene hariya za Sake niho reyemo. Ariko nanone hari imisozi mw'abantu mwe, imisozi iri strategique, imisozi y'umuntu ayifite aba afite byose, birumvikana. Nakubwiraga ko M23 yabanje gufata uduce turi strategique, iradufata rwose, iratunweza. Icyo kora hari abantu batuye hariya mu duce ahantu hitwa Burungu, ku muhanda wa Gicanga Sake, batangaje ko mu minsi 4 ishize M23 yamenye icyo bita ingabo, yaradeployinze. Hano bakibaza ngo izi ngabo M23 yadeployinze biracura iki? Birumvikana abarwanyi yahamenye pe, abarwanyi bahagije rwose hariya ku rugamba. Ni mu gihe hariya mu birometero 4 na Sake hariya, ndetse no mu gace ka Rubaya. Ubwo M23 ishaka gufata agace kari ku birometero 4 n'umujyi wa Sake, birumvikana. Na agace ka Rubaya kabisa. Biragaragara ko imirwano ishobora guhita yubura nyuma rwose y'iminsi mikuru y'ubunane. Iyi mirwano yubuye uyu munsi, imirwano yubuye uyu munsi rwose, aho abo bita bazarendu bari biteguye baje kudoroja kugira ngo barebe uko bafata ibice bya M23. M23 iravuga ngo twebwe iyo twafashe tuba twafashe, iyo twafashe ntituruka. Ni mu gihe M23 yadeployinze abasirikare benshi, ideployinga intwaro nyinshi, ideployinga imbunda z'imisada. Bivuga ko ngo hari imisozi iri strategique, imisozi ya Kirochi hejuru rwose hariya. Uriya musozi M23 ngo yamaze kuba iterekaho intwaro idomina hariya Sake. Ni mu gihe abazarendu bakomeje kwimena. Ni mu gihe nanone kandi abacancuro batojwe kurwana, abasirikare batojwe kurwana. Ikindi kandi ngo nuko wazarendu bagiye guhindurirwa izina, ukaba umutwe w'igisirikare gikomeye hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Hariya rwose nabonye bagenda babirekrama cyane, bagenda bavuga ko ariko bigomba kugenda. Imirwano irakomeje, imyiteguro rwose imeze nabi cyane. Haba ku ruhande rwa bazarendu bameze nabi rwose, bari muri eshifoma. M23 imaze iminsi 4 imena hariya ku muhanda wa za Sake, ku muhanda wa Gicanga. Abahatuye babona bavuga ko M23 ideployinga, uyu ari umunsi wa 5 igenda ideployinga abasirikare. Bivuze ko hari akantu M23 yaba igiye gukora. Ariko nanone abandi bakavuga ngo iyi mitwe yiyunze kuri M23 bivuze byinshi cyane ku rugamba. Bivuze ko strategie ndetse n'imirwanire ya M23 yaba igiye guhinduka rwose. Uyu munsi barwanye wazarendu
mu kudoroja M23 bivuga ko Wazalendo bagize gutya kabisa bakikamata bagatera baturutse impande eshatu, ariko basanga intare za Sarambwe zihagaze icyo bita imara. Wazalendo basuyeyo rwose ngo